Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Kongo Kinshasa. Igisirikare cya Kongo Kinshasa cyasabye abarwanyi ba FDLR gushyira intwaro hasi bakishyira inzego za leta ya Kongo cyangwa se MONUSCO kugira ngo bacyurwe mu Rwanda. FARDC ya FDLR ubusabe nyuma y'amasezerano y'amahoro Kongo Kinshasa n'u Rwanda basinye muri Kamena uyu mwaka, n'amasezerano akubiyemo ingingo y'uko Kinshasa igomba gusenya FDLR biganje bagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hanyuma u Rwanda rwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rumwe zigiye rwarafashe mu kwezi gushize n'intumwa z'ibihugu byombi zabiraga mu biganiro Washington muri Amerika zemereje ko ibikorwa byo gusenya FDLR bigomba gutangira mu kwezi k'Ukwakira. Umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomusa mu itangazo yasohoye ku wa gatanu yasabye abagize FDLR kwishyikiriza leta cyangwa se MONUSCO. Ati mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda y'ibikorwa bya gisirikare yemejwe ku itariki ya 1 Ukwakira umwaka n'itsinda ry'ubugenzuzi bw'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono hagati ya Kongo n'u Rwanda ku bufasha bwa leta z'ubumwe za Amerika. Ingabo za Kongo Kinshasa zihamagara imitwe yose y'inyeshyamba za FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyikira inzego za leta ya Kongo cyangwa MONUSCO mu rwego rwo kubafasha gutaha mu gihugu cyabo cy'u Rwanda bakomokamo. Ekenge kandi yasabye abaturage basanzwe bavugana na FDLR bihoraho kwitandukanya nayo kandi bagakangurira abarwanyi kwishyikiriza inzego za Kongo cyangwa se MONUSCO nta mananiza. Yunzemo ati mu gihe cyose haba hari abanze cyangwa se barwanije ubu butumwa, ingabo za Kongo izabategeka gushyira intwaro hasi bugato cyangwa se ku ngufu nk'uko biteganwa n'amasezerano ya Washington. FARDC yanibukije abasirikare bayo bose ko batemerewe na gato kugirana imikoranire yose na FDLR haba mu kwiba ubufasha cyangwa se gukorana ubundi buri bwo aribwo bwose. Jean Ekenge yibukije ko wese uzarenga kuri iyo gahunda zahanwa bikomeye. Yasabye kandi FDLR gufasha mu rugendo rw'amahoro ruriho biciye mu kwiyikiriza ubuyobozi nta kurwana cyangwa se kumena amaraso. Hanyuma ariko kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Madame Therese Kayikwamba Wagner yikomye umuryango umwe bw'Uburayi awuhura kuba waranze gukira igitutu ku Rwanda. Kayikwamba mu kiganiro cyeguye ikinyamakuru Observer yashinjiye umuryango kugira indimi byiriciye muri politiki yayo y'ibihano. Aturebye uburyo umuryango umwe bw'Uburayi wihutira gufata ibyemezo byo gushyira ibihano mu bindi bibazo bisa n'ibya Kongo Kinshasa, amagambo basha gusobanura neza uko duhagaze muri iki gihe ni urujijo n'akababaro. Kayikwamba Wagner yasabye umuryango umwe bw'Uburayi gushyira ibihano bikarishye ku bayobozi bakuru b'u Rwanda. Avuga ko ari amakuru yize bagaragaza imikoranire y'inyeshyamba za M23 n'ingabo z'u Rwanda, ndetse bikaba bishoboka ko Perezida Kagame ubwo bifitemo uruhare. Uyu minisitiri yunzemo ko ari ngombwa kumenya neza bungukira ku ntambara muri Kivu zombi nabo bakabiryozwa. Yagaragaje kandi ko nubwo hashize igihe gito Kinshasa isinya amasezerano y'amahoro n'u Rwanda nta namwe ifata igaragara ku rubuga rw'imirwano, kuko amakimbirane akomeje kandi akaba akomeje kugira ingaruka zangayikije cyane ku baturage. Nyuma ariko mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa akomeje kunenga ubumwe bw'Uburayi ko butakize igitutu gikomeye ku Rwanda kuri rwo gushyigikira M23, Kigali yashimije ivuga ko byari imikino ya politiki no gushaka gushinja abandi amakosa. Kayikwamba Wagner mu kiganiro cy'ikinyamakuru Observer cyasubiyeho n'ikinyamakuru TASS Monde ivuze ko EU igendera ku bipimo biri mu Rwanda ibihugu, akibaza impamvu itihutira gufatira u Rwanda ibihano nk'uko yabigenje mu bindi bibazo mpuzamahanga. Yakomeje asaba umuryango w'Uburayi gufatira abayobozi bakuru b'u Rwanda ibihano. Avuga ko ari amakuru yize bahuza n'ingabo z'u Rwanda na Perezida Paul Kagame mu gihe yavugaga mu magambo ariko Perezida wa Kongo Tshisekedi yari amaze iminsi mu nama ya Global Gateway Forum i Buruseli, aho yagaragaje kuba kuko amahoro asaba Kagame kuba intwari mu guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'izo mvugo zivuguruzanya, u Rwanda rwanyimuje Kayikwamba Wagner rubishije kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire ku rubuga rwa X. Mu butumwa bwe Nduhungire yavuze ati imvugo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo ivuguruza mu buryo bugaragara mu magambo ya Perezida Tshisekedi i Buruseli ni ikimenyetso cy'uko ukuboko kw'amahoro kwavuzwe nta kindi kwari kiretse imikino ya politiki no gushimisha itangazamakuru. Yakomeje avuga ko u Rwanda rushimira ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi cyane cyane ku mushinga mushya wasinywe ku wa 4 hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida w'Inteko Nyobozi y'uwo muryango Ursula von der Leyen wo gushora $95 z'amayero mu gukora inkingo mu Rwanda binyuze muri sosiyete y'Abadage BioNTech. Nduhungire yongeyeho ko izi nkingo zagira akamaro ibihugu by'abaturanyi harimo na Kongo Kinshasa ikunze guhura n'ibyorezo kenshi. Ibi byerekana ko Kigali yahisemo kwerekana ibikorwa bifatika n'ubufatanye bw'iterambere mu gihe Kinshasa ngo iri kuganyira abanyaburayi. Ku ruhande rw'imirwano ari ku mugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa M23, Jean Major Sultani Manuel Makenga yateguje ko mu minsi mike iri imbere uyu mutwe uzigarura umujyi wa Uvira wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Makenga yavuga ubutumwa batuye mu gace ka Kamonyi muri Kivu y'Amajyepfo yuje kuri guverineri w'iyo ntara Patrick Busu Bwangu Inshombo. Uwo muyobozi ubwo ari mu nama n'abaturage ba Kamonyi ku wa 4 yababwiye ko umukuru turi kumwe nawe Jean Major Sultani Makenga yambwiye ati genda ubwira abavandimwe banjye bahari ya Kamonyora wabwire ko mu minsi mike cyane turajya gufata Uvira. Umujyi wa Uvira umaze urinzwe ry'ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta ya Kongo harimo FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Muri ya nama bereye Kamonyora Professeur Stanislas Bareke usanzwe ari umuyobozi w'ibiro by'umuhuzabikorwa M23 Corneille Nanga yasabye Wazalendo muri Uvira kwitandukanya n'ingabo z'ubutegetsi bwa Tshisekedi zigahuza amaboko na M23. Bareke yabwiye bari barwanya ko Tshisekedi ari umuhemu, azisaba ko nizumva isasu rya mbere rirashwe muri Uvira zazahita zigendera. Ati inshuti zanjye Makanaki
Kamomo, Yakutumba, Ngoma Nzito mwese muranyumva muzagende bwangu nimwumva isasu rya mbere rivuze muzahite mwigendera sinshaka ko nk'abavandimwe banjye mwazapfa mureke kurwanira Cirombo. Bareke yakomeje abwira abarwanyi babazenda ko Perezida Tshisekedi ari umubeshyi bityo ko nta kintu na kimwe azigera bamarira. Ati Cirombo ni umubeshyi nta kintu na kimwe azabakorera. Mwabonye ko Kabila yamushyize ku butegetsi n'ibiki yamukoreye ntiyamukatira urwo gupfa. Umuntu wamugize perezida akamukatira urwo gupfa. Vital Kamerhe yamugize perezida yamukoreye iki? Ntiyamwirukanye mu nteko ishinga amategeko. None niba umuntu yirukana umuntu wamugize perezida wowe uri hasi azakwibuka. Yunzemo ko ariyo mpamvu asaba abari barwanyi kwitandukanya na Tshisekedi kugira ngo amateka ye ajye atonagurwa mu gihe cyahise. Hanyuma imirwano yongeye kubura kuwa gatanu Kibati muri grupu ya Ruberike muri teritwari Kare muri Kivu Amajyaruguru hagati y'inyeshyamba za M23 n'inyeshyamba za Wazalendo. Amakuru agera mu kinyamakuru Actualité CD avuga ko imitwe yitwara gisirikare Wazalendo yaturutse Miba nko mu metero 5 mu burengerazuba bwa Kibati yagabye ibitero ku bindi by'inyeshyamba za M23 kuva saa 11 za mu gitondo. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye mu gace kabereye imirwano. Ubwo inkuru akorwaga bivuga ko urusaku rw'amasasu rwumvikanaga hafi ya Habura mu burasirazuba bwa Kibati. Abaturage benshi bakomeje kwifungirana mu ngo zabo kubera icyo kibazo. Umuhanda uhuza Kashebere na Mungazi wari wafunzwe. Inkuru ibutsa ko inyeshyamba za M23 zigarura umujyi wa Kibati kuva muri Mata. Bivuga ko Wazalendo bamaze kugerageza inshuro nyinshi kwigarura kariya gace ariko ntibabasha kubigeraho. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikira muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe ko Kiliziya Gatolika muri Kenya yahinduye divayi yakoreshaga mu misa nyuma yaho yari isanzwe imaze kubiya bose ku isoko mu gihugu. Iyi divayi yari ifite ikirango cya Masi Wine niyo yemejwe na Kiliziya Gatolika muri Kenya kugira ngo igaragaze umwimerere wayo. Musenyeri wa Diocese ya Nyeri Anthony Muheira yavuze ko iyi divayi nshya yemejwe kutagurishwa mu duka itangwa muri za Diocese gusa. Ni icyemezo cyakiriwe neza na Kiliziya n'abakristo Gatolika bemera ko divayi isanzwe yari imaze kugira isura mbi uko yakoreshwaga hanze ya Kiliziya Gatolika. Ahandi Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yirukanye n'umugaba mukuru w'ingabo za kiriya gihugu asubizaho mugenzi we yari yayirukanye mu mezi 3 ashize. Urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru Sudani y'Epfo ku wa 3 w'icyumweru rwatangaje ko Perezida Kiir yashyizeho Jean Paul Nang Majong kugira ngo asimure Jean Daoud Aturjonge ku nshingano z'umugaba mukuru w'ingabo. Nta mpamvu y'izo mpinduka yagize itangazwa. Icyakora Aturjonge yahise yongera guhabwa inshingano zo kuba umujyanama mu Minisiteri y'Ingabo. Muri Nyakanga umwaka nibwo Salva Kiir yirukanye Jean Majong wari umaze amezi 7 umugaba mukuru w'ingabo za Sudani y'Epfo musimuza Aturjonge. Ni icyemezo icyo gihe yafashe mu gihe mu Majyaruguru ya Sudani y'Epfo harimo ko imirwano harimo isakiranya ingabo za leta n'inyeshyamba z'ubwoko bw'Abaniweri bwa Riek Machar uhoze ari visi perezida. Icyo gihe kandi leta ya Sudani y'Epfo yaje gufungira Machar we mu rugo imushinja gufasha inyeshyamba ndetse yemeza kugeza imbere y'ubutabera ashinjwa ibyaha birimo kugabanira igihugu ubwicanyi n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ifungwa rya Riek Machar ryazanye ubwoba bw'uko Sudani y'Epfo ishobora kongera kwisanga mu ntambara ya gisivile yaheruka mu 2018 ubwo Kiir na Machar basinyaga amasezerano yo gusangira ubutegetsi. Hanyuma Leta z'Ubumwe za Amerika zafatiye Burkina Faso ingamba zo kwima viza ku baturage bayo bose nyuma yo Ouagadougou yanze kwakira umwimukira Amerika yashaka kohereza mu gihugu cyabo. Mu itangazo ryatambutse kuri televiziyo y'igihugu kuwa gatanu, Minisitiri w'Abanyamahanga wa Burkina Faso Kamaroko Jean-Marie Traoré yatangaje ko abanya Burkina Faso bazajya basaba viza Amerika banyuze mu gihugu cya Togo aho kuyisabira iwabo. Traoré yasobanuye ko Amerika imaze igihe isaba Burkina Faso kwakira abantu bamwe yirukanye ariko igihugu cyabo kikabyanga. Ati ntitwigeze tugira ikibazo cyo kwakira abanya Burkina Faso ariko nitwemera kwakira abantu batari mu gihugu cyacu. Leta ya Amerika yavuze ko ibyo bitumvikana kuko Burkina Faso yerutse gufungura amarembo yayo ku banyafurika bose iba uburenganzira bwo kwinjira nta viza ndetse ikanatandukiriga ubwenegihugu abantu bakomoka muri Afurika. Umwe washinzwe diplomasi muri Washington yabajije ati nimwemera abanyafurika bose n'abakomoka muri Afurika kuki mutakwakira abo tuzirukana cyane cyane bamwe muri bafite inkomoko muri Afurika. Ariko Ouagadougou ishimangira ko kuba viza zarahindutse ubuntu ku banyafurika bitavuze ko igihugu kiguma kwakira birukanwe n'amahanga cyane cyane abatava muri Afurika. Abo baturage ba Burkina Faso bafite viza z'ubukerarugendo B1 cyangwa se B2 cyangwa se abanyeshuri F1 bashinjwa ko barangije icyazo. Ni bamwe mu bateye ikibazo hagati y'ibihugu byombi. Iyi ntambara y'amagambo ishobora gutuma umubano wa diplomasi hagati ya Ouagadougou na Washington ukomeza kuba mubi cyane cyane mu gihe Burkina Faso iri kwegereza ibihugu nk'Uburusiya n'ibindi byo muri Afurika yo hagati. Reka nsoze mabwira ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yongeye gushyiraho Sébastien Lecornu nka minisitiri w'ibintu byatunguye benshi kuko yarutse kwemera ubwegure bwe ku wa mbere w'iki cyumweru. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu Elysée ku itariki 10 byavuze ko Perezida wa Repubulika yagize Sébastien Lecornu minisitiri w'intebe ndetse mu inshingano zo gushyiraho guverinoma. Itariki y'eneze nibwo Perezida Macron yagize Lecornu minisitiri w'intebe. Abatavuga rumwe bamaganye icyo cyemezo bagaragaza ko nta Amerika bamwitezeho ko yabaye muri guverinoma zabanje. Ku mugoroba ku itariki 5 kwakira Lecornu yakizeho abagize guverinoma gusa bo ntibyashimwe n'abatavuga n'ubutegetsi bwa Perezida Macron basanzwe bafite ijambo rikomeye mu nteko ishinga amategeko kuko bagaragaza ko nabo nta gicyo babategerejeho. Bukeye bwabo tariki 6 kwakira Lecornu yatangaje ko yeguye nyuma y'iminsi 27 gusa kuri uwo mwanya ndetse ubwegure bwe bwakirwa na Perezida Macron wagomba guhita ashaka kuba agomba kumusimbuza. Nyuma yo kwegura kwe Lecornu yagaragaje ko Macron
kuba yararwanije igitekerezo cyo gukora amavugurura mu bijyanye na pansiyo ari kimwe mu byabaye imbogamizi mu biganiro byo gushyira guverinoma nshya. Ati dukeneye kubona uburyo kugira ngo habe ibiganiro ku bijyanye n'amavugurura mu bijyanye na pansiyo. Yavuze ko guhagarika igitekerezo cyo gukora amavugurura yari gusiga imyaka ya pansiyo yongereho bikagera kuri 64 bizahombya Ubufaransa hagera kuri miliyari 3 z'amayero muri 27. Kuva hatangira manda ya kabiri muri 2022 Perezida Macron amaze kugira abaminisitiri 5 bigaragaza kujegajega gukomeye muri politiki y'iki gihugu. Manda ya kabiri yaranzwe n'umwuka mubi wa politiki wahungabanyije guverinoma kenshi kuva 2002 kugeza ubu abaminisitiri 6 bamaze gusimburana. Mu bibazo nyamukuru abanyapolitiki batumvikana harimo ingengo y'imari, uburyo bugabanya amadeni igihugu gifite, umusoro, amavugurura kuri pansiyo n'iterambere ry'imibereho y'abaturage.